The base Ghana first aba yete ya bosome kakra ni na busia nwanwade ne nsankyere ne ekuo yiye no ese woni sese me ka kyerɛw ebi mu titi bi won nkyɛn ne yebisa se which is because yate the base movement enti ne yaba eje kwa abrante ho aka bidam ye nyina ye legend ba kopɛ eye Mr. Kofi Edu yaba no ho bebisa nsanse ehu so odi mu akotene odi mu ntintimman ye pa enti ebibisa ne se the base Ghana first anase the base movement na te sa ede ne si ye eyede ne ba ye ne botaye nkasa ene sei mesro so be subscribe like comment na share modofo bi nya bi nhye Sheman ye frem Kofi Edu o frem eje kwa abrante aka bidam be ma me ho fe na me di ne de anase adi mudu sa pepepepepepepe na me ba mo nche wie ya enye bone kwa so se de oyi odo kese edima eku a animanim ya abeda Ghana ekwa tifi anafo apie ni atoye fam ya to ne din say the base Ghana first, the base Ghana first. The base Ghana first no eyeku a ye de ba na enche kura betimi aba ba ye amanokuo atimi aba ba boa oman Ghana mrantie ne mabawa na awofo soso omobre so atimi atie free say mrantie ne mabawa ewo ntwetwede epe adwuma ye eye nokre abrantie woni no osehwe no ma ne se fifi a ese se wono so hwe no ema ne se tutu sa ne ye culture no kire anasa biblim yetie na ade na abrantie ebeduru ba bi ese se otibi ko ni adwuma ye ede hwefi ene na busua na awro na ta de bu no ko chese wo kwa enko obemba enunti ana ekuo bebre yakeka ye ho abomu a ye ama ne din ba ko se the base Ghana first, the base Ghana first. Se emra na emma yi sa wo hawo ene nkwana na yi emfi Ghana mrantie ne mabawa eso me no ka say eje bo wanya ba be through the base Ghana first bibi biela obeyi bia no ese se wo so kanea edisi so national man nipa nyina obi kura be ka say de kura mati kura no sese kura aban ni mo ho hwe sese kura benifo ni mo ho hwe edidie mu adanse ene nti na na wiye maji akunya se me de ba be kire the base fans na the base kuo nyina mrantie ne mabawa de me be ka na hai eye no kure trodo ya so kanea e de si so ayamfa nhye $4 following na we ni the base Ghana first eye amanukuo foforo kora ana maka se ekuo foforo ayeti se wutikuo ana wo ye bibia na pese didie no ebe mu a ade ese wudi kan eye ni se odi bako empanimfo anim na yamao krata kire se adansi die bi wo mu se ekuo no eye original na empanimfo su nim aban su nim hu bi it the base Ghana first registration form and the certificate in the base Ghana first certificate in a original okwa banka temu a ewo ho ba bibia la be ko bia ota ho kutu wo hwe form ne ayi ni nyina ane wa hai eno susu ni nyese bia ya bo yitirim ane yeka ni mienu nyina ni it the base Ghana first me say edini ye the base Ghana first so biara ekobodin bi kirewo no anka se the base Ghana first no bodin fufuro bia kontomiri na chese enkansu na nya original ni ene the base Ghana first na esan say Ghana fo ani agi the base Ghana first ho titru ye ma amani ye nuanom a ani akwantufo a ewo amonone because wo mo America man UK man Italy France Belgium ne Denmark Sweden ne kese baby biala Austria baby biala Ghana ni wo bi Africa countries nyina France mo frɛ omaye crowd say ombabua no maso yase na de ombetimi aye bia no omaye na omoso bere soso ati wa bruchiri na abrantie antwefo na de bia wan frɛ busuafo enti de ombetimi aye an say bibi kakra na beto omubutumu a omo de beto eye the base for efutu mini anu ma me papa the base
yebie meka se yekwaji we free aban mu ape na se ye yekwaji mu bo momo number so eka ho nti MTN fo edi adanse se momo number we eyo omo ankasa ene de mai na momo number no ewa ha na mesa abugo a kire mo ansa ne sawo momo pay no so na wa ase eno so mesa abugo a kire mo se de be ya uhu ni pipa yi so a na ja wasa ate free eye Kofiedu anase jago menum na momo number no eye 0247 340 268 ana momo pay no so number code no eye 433 646 sa momo number any momo pay se o pese o hunu se ejeko abrantie ye meka no gidie wo mu a empo se 1000 Ghana cedi na pese o de tuma ka mesra wo se yimu 5 cedis na fatum na se o de tum na obia din baso na nye Ghana the base Ghana first ene beba echese nipa no otwa watoro anase nipa no onu ni yi emfantum nemo wodi tumu a ebeba the base Ghana first and said one we say we eba headquarters straight ama ye dia bo eye ekuo no bra e dia ye ekuo no adwuma said ye be ya won so kakra wi ye no that bia do be sere modi kakra so no kre me say unya de tumu pe ebeba the base Ghana first and so the base Ghana first Madaroma momwa na Ghana ntumpo kwasi abofo die tu dumbi kwasi yenya ne atie ansa ne akopɛ ne ho yatena kwasi buroni anye ne kurum ya kaye nkoho nenso bata tuonti minua wakoho nyame nhira wo mo ban wontum botom na musumunye bi mu a eye the base Ghana first na yemfa nchichiri puo na se Ghana ebetum pon se buru nyankwa ida mu nyina amase sie mafo bi ede na abonti se enye number ifiri kunu ho ana se enipa bi na de bedada mafo eso wa ma reference se the base Ghana first ne beba it is afo no mo kasa na edi enti na mo ka na ntimu be na no so de beba yo we die entokwa bi anim ana me ne omo ntwi ne bebre nemum aya omo nto omo go ase wa brabo trustem si entie atisem hu eni nipa dodo bi achi nko koye bone na sese nko omo ko check hwe ansa na omaka efri na ahaye kwa ho me nka ne bebre die me pa kire ne se eje ko abrantie me wo Ghana ha ya me nko ba bia se odi sika betum na 500 Ghana cedi a mesra wo se ka fa 5 cedi ye dey edika atum na hunu adanse e beba ana edi e beba ansa na wo de nkaye na ye dey asoso se ama the base Ghana first na chese mi twa tro na chese de ya no mo ka no ena ye nukro nenso nukro nyame anim ni de mi kura mu a me de kire oman Ghana eni wiase nyina no e the base Ghana first sa momo number we ene ne original ye de ebukuru no ho bra sa bo number me bi eye 0247 340 268 0247 340 268 ana momo pay no so ye 433 646 eye momo pay code no eye 433 646 ida mu nyina mase na ye de numbers so begu ho nyina o pejire mu bi a number no o free ya ye be kire mo ida mu nyina mase na de atu day Ghana nyina na asa Ashanti region nko a na de to so biem saa number we nko a na the base for mu yusu ana asa number foforo bi sa aka ho de tie ne say the base ne fa pemini free ha Ashanti region ye sha ase
ani ma obi ehun say bibi ba your friend is saying the base it number we ni number ye dey ma dey di kan a obi an follow we actually no say the bibi ba ka ho bi o a ye be ma obi aso ati Yes.